Desilo se to svud, nije samo kod nas, nego svud. Ja sam jedno vrijeme bio u međunarodnu špediciju autoprevoznog Nikšić, išao sam vani. Prođeš Jugoslaviju, jedva se čekaš da se u nju vratiš, u svoju zemlju. Ja sam dolazio na Horgoš iza Subotice, pa gledaju oni, ja prođem i ustajim, skinem kapu, ljubim zemlju. To je bilo bogatstvo. To je, ja mislim, bila treća zemlja u svijetu. I po ekonomiji, i po preduzećima, i po fabrikama, i po vojsci, i po vojnom naoružanju. Ja sam služio vojsku prije 40 i kusur godina sa velikim moralom ljudskim. I sad bih je služio onako. Jes mi bilo teško. Nije nikad ništa lako. Ali sve živ čovjek može da savlada. Najbitnija je volja. Ranije, ako nijesi bio za vojske, ti nijesi bio ni za šta. Nijesi se mogao ženiti. Nijesi se mogao ženiti. Ako nije služio vojsku, izbjegavali su te, kaže, nije bio za vojske, nije ni za žene. Tako se vikalo. Ponos je bilo u vojsku ići. Ponos. Mi smo svi ponosili što ćemo u vojsku. Dođeš, oslužio si vojsku, znaš kako to je. Oslužio si jedan dug svojoj zemlji. U vojsku su se kalili ljudski karakteri. Ili si bio dobar, ili nikakav. Srednji nijesi mogao ostati, nikako. Naši oficiri, oni su nama bili drugi učitelji. Mi smo imali učitelje, pa imali nastavnike u školu. A oni su nas još više doučili. Znači, umjeli smo da rukujemo sa oružjem, umjeli smo, ja sam imao kabineta, ja sam bio u auto jedinicu, bila instruktorska četa, koliko davde od Utomaševa se išlo u kabinete, poprečni, uzdužni presjek, sve si to u motoristici morao da znaš. Tamo nije bilo ni kuma, ni prijatelja, vidim ga, pustim ga i to je najviše grijeh pustiti. Pustiti ga da sutra pogine ili da ubije nekoga i zdravo, to je grijeh. Ali si tamo morao da znaš i ako si htio da shvaćaš, naučiš se, ako nijesi, ide u pješadiju, dosta je otišlo u pješadiju.